Itu riake hanirigomeire family na aikari a Dandora thutha wa mwanake umwe kuragwo hwaĩ wa ira akĩinũka. Aikari, matereba a ngari o hamwe na makanga a mwena ũyũ mambire kũrũgamia mawĩra mao na kuoya thabarĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya ceceni-inĩ ya borithi ya Buruburu, itanya rĩao arĩ kũheo anja na kĩhoto thutha wa kũragwo kwa umwe wao Joseph Mwangi na njĩra ĩna magigi. Ya jioni saa 5 alikutana na wakora na akaweza kudungwa kisu masaa saa 5 ya usiku. Sasa sisi tunahuzunika sana kama wafanyikazi, na sisi ndio watu tunaendaga hiyo masaa juu kama huyu mshukiwa tunasikia ni mtu anajulikana, ni mtu amekuwa akifanya hizo vitendo na ni mtu tu hapo wa mtaa, amekuwa akishikwa anaachiliwa, na tunasikia last week ndiye ametoka jela tena, sasa amekuja ameua watu wetu. Andũ aya matuire itua rĩa kũrũgamia mawĩra na kũrũrũngana makiuga kũndũ kũu nĩ gũkoretwo gũtarĩ na ũgitĩri kwa ihinda iraya. Na ni kama hiyo ofisi ya chini imeshindwa ni kazi. Sisi tumekuja huku tuone kama kazi labda itafanyi Mr. Bonga sana, lakini huyo kijana amekufa uchungu. Juzi piga mtu kisiwa roho na ya shingo hivyo tu, na mezika baki hapo na akamwachia pesa akaenda tu na simu. Maafitha a borithi nĩ mekĩrĩte mũkonde atĩ mwĩkũĩrwo wa gĩko gĩkĩ nĩ mũndũ ũĩkaine na arakoretwo na thikũ o nini tu arekererio kuma njera. Haki lazima itendeke. Kufikia usiku jana hatakuwa tumejua ni nani amefanya hiyo kitendo. Lakini kupitia juhudi zenu nyinyi wale mko hapa na wengine ambao hawajaweza kufika hapa, tumejua ni nani amefanya hii kitendo. Ni jailbird, tunaambiwa ametoka jela haijamaliza hata wiki moja. Ni siku 3 ndio ametoka prison. Siku 3 ndio ametoka prison. Nao atongoria a matũra maugĩte atĩ rĩrĩ ti rita rĩa mbere mũkũĩrwo ũyũ gũkorwo agĩtabania gĩko ta gĩkĩ. Famĩlĩ ya mwanake ihũrĩtwo nĩ ruo rũingĩ na maithori nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ maabitha a borithi matigĩrĩre kĩhoto kĩa mwana wao nĩ gĩekĩka. Haha nĩ ũndũ wa mwana wakwa gwĩtwo Joseph Mwangi Karugo oragĩtwo na gũthecangwo kahiũ. So niĩ no hoe thirikari yoe sheria. Wednesday tulikuwa naye akachukua kura, nikamwambia enda laminate. Leo alikuwa kuje kwangu. Asubuhi nikakutwa na vijana wakaniambia bradhangu hayuko ameshakufa. Na alikuwa ametoka kutafuta, anafanyanga kazi ya makanga. Hata alikuwa aende shule asome, venye alipata ID, alikuwa aende ongeze masomo yake juu alikuwa ameitwa Chuka University. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Mwangi.